اي اساور، اي اساور مش الكارتيه بس، اي اساور ذهب فيها سوسته. بنيجي نفتح البانجل كده او اسمها ايه الاسوره كده، ترد بسرعه تقفل لوحدها، دي فيها سوسته. مفيش اسهل من كده شرح. اي اساور بنفتحها كده فتقفل لوحدها بسرعه عشان هي بتفتح وتقفل بسرعه لوحدها، فيها سوسته. السوسته مش دهب، السوسته مش دهب، بتكون ليها سلك من جوه الاسوره دي علشان تمسك الاسوره. السوسته مش دهب. يعني لما نيجي نبيعها، لو هي براندات تانية، عشان في ماركات معينة في مصر زي ايجيبت جولد بتشتريها بالوزن اللي جوه وبتبيعيها بالوزن اللي جوه. لو اي حاجة تانية، ده اللي انا متأكدة من الموضوع ده، لو اي اسورة تانية فيها سوستة بتفتحيها وبتقفل لوحدها، اي اسورة مش شرط خالص اللي شبه الكارتيه، لان طبعا هو مش كارتيه، هو تقليد الكارتيه في مصر. الاسور السوستة دي بتكون حديد وبتكون نص جرام. احسبي بقى انتي نص جرام دلوقتي يبقى عامل كام، هي بتكون عيار 18، لان بيبقى فيها جواها سلكة طويلة، انا شارحة ده في فيديو مفصل. السلكة دي ماسكة لحد الاخر جوه الاسورة بتاعتك. طيب الاسورة بقى اللي بتبقى لوس كده، بتبقى يعني بتفتحيها كده بتتقفل لوحدها من غير ما ترد كده، بتبقى اسوره سايبه كده. او الاساور اللي بتبقى ناشفه من هنا وفيها سلسله، كل ده مفيهوش اي حاجه. واللي بتبقى مفصلتين وبيقفلوا، هي ممسوكه بمسمار دهب او حاجه شبه المسمار دهب كده. هحاول ادور لكم عليها واجيبها لكم في فيديو تاني. انما اي حاجه بفتحها وبترد كده بسرعه زي السوسته، مع باينه قوي ان هي فيها سوسته، هي دي فيها سوسته حديد مش دهب. وما بتتعملش دهب عشان الدهب معدن لين، ما ينفعش نعمل منه سوسته. وهو مش غش ولا حاجة، هو انت لازم تبقي عارفة ده، وده من زمان جدا عندنا، موجود من زمان جدا كل الاساور اللي بترد ده. بس الفكرة ان انا اضمن ان انا بشتري من شركة تشتريها مني بنفس الوزن. انا بشتري جزء فيه حديد من جوه الاسورة، وانا عارفة ده لاني خلاص اتعلمت، وتقريبا يعني 90% من الشعب المصري عرف القصة دي دلوقتي، لان ما بقتش حاجة مستخبية. وانا ببيعها لك، اضمن لي حضرتك انك تشتريها مني بنفس الوزن اللي انا خدتها منك بيه.